Zašto Teatar mladih Goražde? Zašto rock škola? Zašto Elza Fest? Zato što to volim da radim. I zato što u jednom trenutku je to došlo kao potreba mladih do mene i odlučio sam jednostavno da nešto pokrenem. I tako evo, 5 godina poslije uspješno realizujemo i predstave, i koncerte i stvarno sami uspijevamo da okupljamo mlade i da širimo neku pozitivnu poruku. Ta pozitivna poruka jeste da mladi mogu mnogo učiniti za sebe i za svoj grad. U ovim prostorijama ovdje locirana rock škola Goražde. A vidite da ovdje je sve bila poplava, pa smo mi nakon određenog vremena odlučili da ovo opremimo tako da mladi mogu svirati ovdje. Tako da od 2015. godine rock škola Goraž okuplja preko 5 bendova, odnosno 30 mladih koji aktivno sviraju i koji zajedno sa drugim mladima organizuju koncerte i razne priredbe. Mamović Amar, član online aktivista kulturnog udruženja Mladi, a 2017. godine sam imao čast da koordiniram jednim velikim projektom koji smo organizovali u Goraždu za sve mlade ljude koji su željeli da uzmu učešće iz Goražda i naravno tu smo ugostili mlade ljude iz 7 različitih država svijeta, sa 3 kontinenta, Palestine, Tunisa, Belgije, Njemačke, Francuske, Srbije, Bosne i Hercegovine. Šta smo to učinili? Postoje 2 stvari koje se trebaju definisati, a to su Mjur i Elza Fest. Elza Fest je već nešto tradicionalno što kulturno udruženje mladih predstavlja jedan određeni vid borbe za kulturnu autonomiju i jednostavno vid borbe za kulturu koji već 5 godina traje i predstavlja jednu alternativu onome što nam je već ponuđeno i što imamo u ovom gradu, a dok je Mjur jedan internacionalni kamp koji traje od 2010. godine, koji učestvuju mladi iz različitih država Evrope i koji kroz kulturu, umjetnost, interkulturalnost, zajednički rad pokušavaju definisati neke probleme, riješiti ih i ostalo. Na ovom mjestu ovdje je neka stajala Elza. Ona je statua koja je simbolizovala mladost, razigranost i neiskvarenost. Te statue danas nema, jer određeni ljudi nisu htjeli da bude ovdje, ali mi smo naš festival Elza upravo po tom simbolu nazvali. Teatar mladih Goražde je nastao kao potreba mladih da se bave teatrom. U gradu nije bilo dovoljno sadržaja za mlade, kulturnog karaktera, tako da smo se mi odlučili da oformimo svoj teatr. I tako od 2012. pa sve do sada mladi prolaze kroz niz radionica, zajedno radimo predstave, družimo se i popunjavamo centar za kulturu. Što je najvažnije, vidite kako je veselo, evo trenutno se nalazite na jednoj od naših proba. Tako da želimo da pričamo priče kroz teatar i da kažemo ono što se stvarno dešava. I to je bit teatra, to je smisao svega. Ja sam progutala u sekundu. Jesam, u sekundu. Šta ti? Na neku svećanu za svadbu. Ono što želim na kraju da kažem jeste da treba se bavite onim čim želite i što volite. Tako da sve u vašim rukama, zabavite se.
Proba počni. Pustite ga neka spava, skakavaca bole oči, pustite ga neka skoči.